To. Engalakimak. Akolitome. Yala mo na boy kinos. Papa akolipaka. Atake Emorimori Elect. Emorimori Elect. Iduegodu. Iteso. Iduegodu. Iteso. Ikumama. Iteso. Ibakenyi. Iteso. Akapolonge kicholo. Kairabe tikana. A minister na beda jauside ngulu ligwe kito sone karabet ngolele gwe kiti ikabakani kere kwa Uganda tukagirigira ngulu le gwe kito za seo na katake onsi kere kia delegates kadoketa kuskere ora makidiao ni ngulule gwe kitosi atukorna Iteso kairabe akotongo kamosibi ganga na akidiao ni eraban bakatake akotongo akidiao ni ekirigi kangulde gale utupisosi nyesi ikirigi aludidi akotongo akidiao no sikere ni urutene katoketa koskana kitikita asikere iduegodu aberu kijakio Ochama kisongo ayara pakina Lorona ke alam kin belo kasuban Lokajione loti Akotoma ke alam kini Nepolokiti ayara betena a chairperson naga a council to the delegates conference. Akubuse sukane pola batana ke alam kini mule boy kisio aseo na ke inono ebe alama noi kanu butos ke samata anyu ni bidol to ni ne lolo ne Kotonga ke alam kin Iteso kere ngulele jasi ka ule mamgebe mama butu ko pelosi abunera jaigen gane awuri aletena ebe alama noi igboite shonga asikere oke okagena lolo mamgarai aparani na kejura keronoi Konya kotongo akitoko gongori okrorka ke family ka ke krorka takere kere wala ina bisonga munonu akingari ngino si ageoni lolo kapke mor kosi papa Iteso akotongo akitoko gongori ka mijaso si Aba chamo ngonoi akidaka aniwa saiti ngini wakurori katake. Aso kanongo aditolot adakit aniwa saiti ngini agogomu elomunga makosi. Ongololo le sauta osilo
onga loge ngarin le bara ngarin tun ko nye merle loge pugan e chaide ngun Ego. onga loge nyena ngarin tun merlo nyena pugan so ne sabuna agelle ebe attaquer na Iteso imina la kasubano ndindoi Amen. e balaki tabode lokaki yo nebe on Iteso de skibut gora auto yudaya na luki loko kamo ngere ko to ngati yala mken chot bobo e ta gno made porotolo na dige chairman galbe electro commission abela mgeto ngondoi apeso ne gweketi ay rabet logo Uganda era mgeto ngondoi members ngulu tuka parliament ka chude gweketi le ngare ndikisi ko inono Frederick Angora abela ngondoi jogede show kaluka grabet kodo ko nyoma ki atakini aki alam gino na chukun lo ki pas kayo e jaka do kupa ngulu jaka do kabe diche ngulu ni sunga mamo nomi esimu ngulu magini akaron ka taker ko dia puno skati pet ibara ko to ngai nakno sa chau sebe nararo e kirigi ikaru kangawo abwatu ko dago ko gicheu na kro noy kanu ginyo kana jaga somanara na jokuna noy atu koto to nungulu la bweki to sone kakrabet e jase e members lu bungulu to akotonga uriantu atemarebe ebe lolo igeudo ne elodote loketetet lokatake elodotelo akotonga dokata ongere abasina koma utu ani deu no state ebe lele buna pake gara dau no ngapake atubara basi koto so ngara lele bunu kan ka nyu bi yaw do la ke jula tait teso e polona silus e poloni lej kapka take wole ngena abu atulus ka do igo ni tani aro ni papa ko lo minate moro do ka buto no suba abuti leji etinge attaquer kere aja sungolo akala binya be somo to osuba ni kara kaisare akaisare kuni ke sama iko no suba no na dijula ke Iteso mama osi bongo e ko ja sos abwa akire ko lomde na mesa no gaken papa ngai osuba budi tungi che ko sala chana ikoye ko nyegere royo irele mala be palette be e physical kala bwa apugan ko ya ko ina ka musibi ba na ke state barrier apuga ya uleji bon ajisho makeno mangini lugiye mutiche bo kwa ya mche bitodu ne ne tapo kwenye picha mo no ido bara poli nyena village sako tonga temarebe wolotote ka loga lige une toni ka misho kan ka jaska anga ka munogo na ne jaska e bo ni kere ka takere ka geo tu bere ka dugu tere lo ke Iteso tetere elo mi ore le pocket ni bara e ijaso ngi po patin gale poa ageo na araro ngikirigi adumu atukora ni po patin le poa ko kinga kole ngede ga pagana pagana na di subo no so songa araro ni kirigi Emorimori kapagana gila pio kanga pe lo garo manan abuga woro noro atuko no ko kinga kan ola blog wo ngene da bonga ka woro ngalo se South Africa
Zulu kingdom na matuko ni kingdom ikings akwataka. Karerenga na ko teso. Na lomna ke nama odeta ke ona ke sedi cholomo kangul ga lego ignete. Ikabaka no ka Afrika. Abuni one are ngati ngoni. Ase unataka pagatara arao ni lego ikini kesikere. Asobuko wane na rasone ejasi kabaka ni tomana ka ikauni. Ashoma kingare nikini ayamare ke siku yana karibia. Karasa ke sare ka ngapi. Unigera ri una abona nyena akoteso. Sapo tonga atemare be kanu gipo patungalese ka jaigingane etemo kusondele. Naki ya rei atukotona na Iteso kotonga na kino si ajene unut mbare iraye kirigi yone so kejo kera wa bongo ne sepe abugi turuni ni araye kirigi abuka jeno na tonu stage atukotona na sodit emamoni lipwa koreri ago kwa kanga na jenete atukotona ebera ina abona take. So erage ninga side na balonga be ogeone bere akishange mtoka atake resunoi o sili go ikitu za atake resunoi kane ebe lo na eresa atake ninga side ne pol ebe isishan ke setonga ko akronka ino noko angaje poko atukotoko kajo kusoka na jaza tuko na kia uniet akotongo kedarata ino no shock kedarata noi namgegeona tani abala na iti legwe ke tuloka gerigera no kings kane ebe ni gunya to ngere ka bisinia ilose to ne pepe konye nya ngina no ni taka soki dingane idara tiche wa ilo ogeunde jora kutoka che idara tiche waje ineleta kutoka che so na nesoni ejana akitoko ko ngoro ne ka Iteso ebe ke poga kinosi akidara akapolo ni ka mutusi eino no ka choti ko pona itendo zidwe luku katomana kapoka luna iti kale lu ejasti ngale na ngalu mamo ni ji ya unibelu itubutosi ino no sho ne sidumna ko nayo abonga gi sisi wa Iteso ko ni bare gilo sidwe akaona ke mata iborolo muna to kisada le mongena gi toski saso na so ngabogum le mongena gi toski sa akisisha kabogum. So kurso na to ko more be nyini Iteso to ko reke na ni lebe ikko ni pese ikko ni sapa kito de ne ke tabu para ke tabu to kene papa ke kesebuni aina ke desa di jarane joko ko ke ngare na go ngale na jene to ne kere ebelemu echase Iteso ejaga morikena ejutongo akapolo na bu papa nge o mayodi kan mon ko ngebe eduke somere ngoro ka loet ibugi no ma tenuska ne go Soroti ebite so kere kane paga Kenya koto so yere kere ba yamo ajike sini twa ko rekore na mione mo ayami Iteso kanga duke somero lo ka loet mambo kana loet ki goi itumo masetoro da loet ko nera tungali poga ka kwa kana nyana nga una loet goi ake morge kina mamo ni kia ngari por ka morge kina bi por ni e pol
ide uno soni ipenda tar kungame Ipo kona kapugana kana bala idoto no boro Poko ne sikari yare alubi boro yanyo to an Asoganu ginyo mama teroni boro Kwanya kwa bala ijazo nai boro Nyana yanga odungun Ake ngora kam ga luinga re gitu soni Mamu ko sa so manere ne pepe Kakapolo kano ko teso Lolo na ne saparana sobi Kau jara kala ka teso ka pugaya ka go iganda ebi ja so ni ane pepete e president Mamu ne gara kara right Ija so ni kana bugo ne go egidi nyana ai rabet Mamu ne gara rereu Konyage mori disutuma wala kanin ne pepete no ka polon na garaba kake sko ke dibonye ska ngura kane sko kupa sko doctor galo e jayi mo na ko mo ne bala be aba attacho na bituku mamge lo sa job ko mai poro trogon bero ni sai le pito iduo mo ikar kani mamge lo aka Echona japo ngesimu yi nda unosikara kwa nyamu ne robaka manyoka na kiyo Ningi tado ngesimu kwa inji chabo yo na mnyambu yo kwa yamamu Ebe yino Mesiji ngai Kamutu ngolopyo ngai Kachako Ijaso ndipo kwa nanga chamu ijaso na hii Oboro Akote kwa nyomo na ipointi loro chelo Alo nyongo Alembo na tonga kadishem osapesu Isa Oni Iteso lukote so Getopolo si atisisia Kap iborgane polo no ibuna ya ngaune Akinya kare Iteso Adomana barana amamo Ni bara yengi poko na kire royo Ati kero university lo poko na ki jas kanino Kimara sono ni Iteso mo se jasi Nekidioko kanu kinyo Mamoni ki jas ka gogo Muka kita chifisi le jasa hii Nyena Nisina achamana ronga mna tenere jaga dokupa kanebe Oni kapu katakere kisisha utuberebe ngini paran Kadumu tiborini kwela Tongo jiwenu sahi Oche Mamoka munti ebete soto Eredwale kalanyana Konyi pono sholu kwa na alo muto Misenyaka wana pola hii Nibara ile monga jeni Ergo aglo moroso merotu purutu Dio pramane jiberi asa kurugi mongi Itegonyine papa yesi toma Akene melako Kala kage ngwanyo chesa ngumururi akalo kage jenda kiro somerome Kalipo kanyena Ogionu badu muniki boygo igama Ebe nyoki bunya ya mami ogelo Mwenye daya somaka gai Yere yoli lo sacho Nake mukaka Apakishongo no Apola kure panga Asolemela iloge pamba Mamge ichapi anangati mkukidi Ipi magene ikanyi Pako shal Kone konya nyona asako nei Acho Koni idu elu ogolu Nye ni shen kine tongisi Shen kine otu duela kala nyanu tu Kere asoma kabuku So, akotongo boro ne nyaka ona polo kau. Esara utibelu enyoma ta somsindoi. Kili mo ko kwai. Adawno ma misiri ngilu ya re university ko pa bere ode o tegin ko lepene bi sha bere ode gare akarawno ka kim. Kere nu ka kipi. Eba ngese asoma ka ngun. Abonga suraku Shongolem isisha yode irupakiti maido igoni ikanyo chwe dibune oda ka ngala kana ni chebe jo aso ko konya ya bwana no ngubore bolo mna meda so pesa lepito ngabeke toporo sinoi akisisha
Kora idwelu ke kitekere. Kora idwelu ke chalo kere. Kidia mno sio ke koko somero. Iranya ute. Kere jakaret. Kinyake koko mno somero ate mare. Nyaka bere jakaret kon. Kenya kusakuria ne ba ko na katinga ngo kamuta. Ongo mwiga ya ngaro police. Ma. Kabongo sibere oino no ko kanyo to itete moto ni eja utene kidwe galo. Apo ngadao de ona karare po. Ejigo nyatu nusachere na kijaskani. Mamonga jene bale musukutai kere bale teso tai. Abanganu tu bala inya na kateso abanganu. Kera te marbe ignorance ni sinya na kateso. Mamuta ijen. Elira. Mamuta ka ijen. Ne sadde ka neji teso. Ite do no borka konye site nugo na konye no ngi jazz ka ijen. So ne sabala ro yebe. Kalema si amamus ka ijen. Kalema si ijen koreria. Era ile chuno ete so bile me poga. Ebe anyemi on korokon. Ne bare jinya e jazz ke dulake. Desidumna yo le isoma ya getai mululu e mamge buto sa som. E dia achapa ke ngesidi moti kes ka kinga. Ni bara ke ka salon. E sedi la kala keda kanin ba mundu ko ngole be ijono ke ngul mam ngane de ko range. So de sabala o be ka somal be meeting si lu kwa gara ndo lo ka polo le ko ke ta papa na president. E balo bo kwai ka lemasi apal palu ko reria. Ni bara ke poko na jaso no have decision e dwenyo. Ko nyinyu ti adumini la pia re ga dawni nyama de gara kwela. Kaki de untungi ko dai e monye de bobete. Akotonga apo tanganga takena temarebe. Ajenyo ngoro to ka olotote ka lo ka lege otoni. Ageu na ageu nere. Dena je chairman le electoral commission e bala. Ebe na pat yalla nyone pape mormori. Abote longo ta ko lo mutu. Yesu boy gino ngaraw le lo ke dara ne cholongi la pi kan ga pe. Abote kina tano ki che ko karado koti. Konya ko donga temarebe. Ebe ngolu di poroto lo abonga ni mam ke jasi igangi to so. Kere ke tunga de ka ngulu. Kalwa e jasi mam ke gang to so. Akotonga temarebe. E temo kana wana kwata de gara pupu ni poroto ko si. Ka pupu na ngura to ko si ne ke jasi ka si ke boy no si an ga dawne ay na ke ne bi to poroto ni yana. Atake. Eya takin gojo ko to ngake lam kini. Ngulula ge one tatu ko to na. E no lo ke teso. Alla kara berongo noy. Kam ge kirigi ke pawana ga leji ga mol kala ke choran. Lo abudi ki de uno si e jas ke vision lo ka ki topoli ko kuna abudi ke ko ge onata. Ne bara ina ti ko jorge muze bala be pogange seto wanyo ne be. Ibor na ge one ti sedit. Ar e cheuni adoge de na ko poko nana. E yala mongo ebe allo makero to constitution le balebe ngulula ge ona to court ko dumne pone li gangere ke silo erge pas kinyana to court ko nya balo de ne be kakiya ta ke nini ikoto so ni to ko ngo so ni be ere ko ngoli kuna rawo ne to kota so le kuna ko le lo poko na ke gaskane abalo mo tite no te akitu net a monument loka polole jasi tunga ngulgere kani ka pe la ge una tatu kotona o suppose ke ska nene e be founders oko ne singulu
Kanogo shal. Akotonga ke alam kina pugana ko igana. Ni bara pita pugana angar. Kalemne ke silla ka kinya kuno ni nunu shogo lo ke teso. Di mampo na ni gitu ko bene ponelo. Yala me kisudare president akani nama ke singisa ka ne ba yala ma inu so ma e pocket ko si. E yala ma kinya kuno inu no ni nyena e pocket ko. Ne bara ke poko na kana itu ko so no na a jeno tulugo tororo e lo mutos ko katapi. Alom a jeno lugo kabere maido e lo mutos ko teso Kenya. Ebelu ikena chana mamne neto do aputo ko ne chai so ne se lipto ngebe e togo ko ngosunu ke ataki no si imor ke kina ne pepe akoto ko nyongo ka shanu ka ne pol ake alam kino se ke re Iteso ebe alama adomun ka munon ka ngene na ka kene ka no ngani so idna aki ngarin kinosi akoro ko nyaga la mekene itunga luke kasa ito luko toro be ala mo si noi yala mo si noi anyi bi loto toni ko loto to galo ne pepe mama onge murori ekitegerela lo mutara lo ke korokulu gendo skakele iwu koto ebe ala mo si noi anyu nebe inagno do songa munontu kake sango paka dolo lo ado ke taiti na etu gwa ka takero ngere o mam go nyonge murori e kaleka my family Duango gwada bere jasa pia na luga hapo na kango duango jasa ni gwada bere kwa nyitunga aha era matoto akigoka mo achamo no gere no kelangir ko waiko ni ko nyangiri kite gere kan ka sai ni na atake yala manoi kadis kangono ko dona temare yala manoi Elamanui, elipit night, aki night, I'm sure na balebe. Just boni lugi mtu le kita, just ni. Wenye rasala limuna musuga di salon belebela. Bebe, yogo nye lo bitena nari. Kano edumuyo. Age una tong I started by first of all welcoming everybody, the dignitaries who are here. Then straight away, I went to the few points which I think we should start with in this new journey. For us, as attacker, we are very strong people, very educated people. But what we are saying, unity is paramount. When we are united, we shall stand strong. But when we are divided, we shall fall. So that's the message I've shared with all the delegates here, that we need to promote unity in order to develop our people. And then also to protect, especially the young children, the young people here. This new constitution which has been amended has brought in all the young men, the old, everybody is on board, including the disabilities. So we call all the attacker people that we must protect our heritage jealously. And we have also shared with them that today this responsibility which have been given as a Emorimori Papa Iteso, it is just to lead the people of Iteso, not to govern them. So I appeal that with their support, we shall be able to make this kingdom stronger and stronger.
Then we also talked about the importance of education. Those days in Uganda here, there was nobody who would compete with people from Iteso. Even now, those Kudu schools who are performing very well in Kampala, you can ask who's teaching English, who's teaching mathematics, who's the director of studies, who's teaching physics. You will find all of them Itesons. Why? Because of the green pastures. Our place here has become dry. But we are saying, let's all put our hands together. We shall make Iteso proud again. Then we also emphasize in pulling out ignorance. That's why even in courts they say ignorance is not best defense. You cannot go and tell the judge that, you know, I didn't read here properly. No, we need to deal away with the ignorance. And also to fight and deal away with the household poverty. That is the major thing which has affected our communities. Every day we are crying because we are not even able to pay our fees for our children in good schools because of household poverty. It's one thing we need to deal away with. But above all, I've also shared with them that when Papa Emorimori passed on, this community of Iteso were really embarrassed because of the status of the palace of the kingdom. Emorimori died without a palace. It was operating from him. Now for me now who comes from Tororo, every day I will be driving to Soroti to serve you people. We need to build our palace as the first priority. Then we also talked about, I know that we have been having different voices. You have heard, you media you have been making a lot of news. You know, media is always focused on something which is not good. Anything wrong or bad, that is where the focus is. But where there are good things, they keep quiet. You find that in the leadership, it is normal that there are voices, there are some divergent voices. And that is what has been happening. That's why when you read that nowadays, Iteso have got 2 functions. We don't have functions. We only have indisciplined children who don't want to follow what their elders are telling them. But I'm saying that I'm ready to listen to anybody. I'm ready to reconcile with anybody. The door is open. We need a dialogue in order to build strong Iteso. Also shared about our elders, the founders of this institution. They did a lot. That's why we are here in thousands. If they did not come up and did not sit down and come up with this idea of bringing Atakere together and forming Iteso Cultural Union, would not be the way we are. But we are saying we need to recognize them in a very special way. We need to put something which is remarkable, that these were our elders who founded this institution. Because I know this institution will continue growing. The sky will be the limit. So we need to recognize these elders. Finally, I thank the government for restoring cultural institutions. That is why we are able to meet like this, gather like this without any problem. Because we are gathered here to discuss our cultural issues. Then lastly, I thank everybody, my family, and my people from Goro. Above all, as Emorimori in the acting capacities, recently I had the opportunity to travel abroad, especially in South Africa and the KwaZulu Kingdom. There was a very big gathering of over 500 kings. And it was a blessing that when they constituted the committee
to run the affairs of all the kingdoms in Africa. We were blessed that I was elected to be the chairman of all the kings. And also, as we talk, we have got an invitation from the government of Guyana, the Caribbean, where I'm leading a team of 18 kings on 26th up to 2nd of August. We shall be there. So I want to say that given the status of our home, it embarrasses us. That's why I'm appealing to all Itesos, whether here, whether in the diaspora. We need your support so that we start on a very serious note the construction of a Iteso. I would like to thank everybody, especially all attackers who have come from Kenya, Karamoja, elsewhere, far or near, that we are very grateful that let's promote unity, we shall be stronger. Let's promote unity, we shall develop. If let's emulate the Ubunduism, we shall be able to prosper. But let's stop these issues of backbiting, talking against others in the corridors. We cannot be able to develop ourselves. With those few remarks, I want to thank the media. I hope this time today you'll be able to cover very good news, the positive one. Finally, I would like to thank again the Electoral Commission for the good work you have done. You have really made us Iteso proud, because your process has been very, very transparent. And I don't think there will be any other just democracy which you people have done. So for that matter, I would like to say, those who are traveling back, I know it is late, we are hungry, but because of the love of attacker, that's why I have been patient up to this time. With those few remarks, I would like to thank the organizing committee, chairman organizing committee and the others that I am knowing and gatiteme atuko MP Honorable Angora extend alakara hosino inam KMPs kale galata attacker anyu be adolutune e bongorete oponosha kale joka kadis kamono akotanga temare be la kasubana yala manoi inyage tungako kakubuse sikon karka kitopolore kiror koni e bala sonebe e muria oliai